cyangwa ibindi bihuriweho n'abantu bakeya, ariko byose ntabwo biravamo impamvu yo tubuza kwita Yesu umwana w'Imana. Amen. Kubera izo mpamvu rero umuntu wese uko yababaye tumuhaye pole cyane, kandi kazi yanyu bashumba tumuhaye agaciro, Imana ibahereze umugisha, n'abatumenyesheje gahunda Yesu abagirire neza. Turasoma ibice nka bibiri tuganiraho, uhereye kuri iki kiri mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5, avuga ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana yatekereje yuko ubana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Turangirize muri Zaburi ya 90 no ku murongo Zaburi ya 90 na kuri 5. Ubajyana nk'isuri bameze nk'ibitotsi, bukeye bameze nk'ibyatsi bimera, mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Amen. 12 yaravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Amen. Nami Imana ise umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye ko watuyoboye kandi urinze buri umwe wese aha mu mbaraga z'amaboko yawe. Rero nyine abantu bakiriye ibyago biva ku mwanzi Satani, ubu niho bakiri. Hagati aho tubabarire gukiranirwa icumuro n'imyanda, twambika ubusa, yaba nje n'undi uwo ari we wese, mbere y'amaso yawe twezwe Mwami Imana, kandi kubw'ayo maraso y'umukiza tuboneke dutunganye. Kwindura ubusa ibyo Satani atekereza n'ibyo yibwira, imigambi yose icuzwe nonaha n'iya kera, imigambi yo kurwanya ibyawe n'ivuga butumwa bihinduka ubusa. Mu izina rya Yesu nibitsindwe, fata ijambo ryawe rigira imbaraga n'ububasha kubwa Yesu umukiza. Amen. Amen. Turavugana gahoro gahoro kugira ngo ari wenda tutaza kugira vuba kugira ijambo ritumvikana, ariko byose icyo umwana atanga nicyo turi buganire, nacyo turi bukoresha. Harimo niyumvira hariya nicaye kiremwa muntu, mu bindi biremwa byose bibaho bifite ubugingo, inyamaswa biba mu mazi, biguruka mu kirere,
umuntu we wenyine uzi n'umutima we wose umunsi umwe azapfa akava muri iyi si. Ariko umuntu muri ibyo biremwa, iyo umuntu wanga ayo makuru kurusha ibyo bindi byose, udakunda kumva icyo kintu uko yokibwirwa, niyo binamuje umutima, iyo bitinze yikeka muswa cyangwa kumva ko ari satani yoba yamusatiriye, akabikomesha yivuye inyuma kugira ngo icyo kintu kitamubaho vuba cyangwa kitazoba mu minsi iri imbere cyane. Ariko umuntu kugira ngo atekereze ibyo abiterwa no kuba ari umukunzi w'isi kandi akabona guteshwa vuba kwibamo ari akarengane gakomeye cyane. Icyo rero ndabumva akeneye kuguma kubaho bene buryo. Nacyo bituma umwe iyo icyo kimubayeho abasigaye babuze uko tugira, ariko tuba twumva uwo muntu wacu yarakwiriye kugumaho kabisa. Babuze ngo dushingana urubanza kugira ngo tuvuge akarengane kose tumaze iminsi tubona abantu bacu bavuye kuri iyi misozi ntako bayigize, batanafite ibiro byinshi ngo bayihobore, kandi nta muntu wasigaye ataka ko bari bamubangamiye cyangwa bamurenganije. Amapfa kugenda gusa muri iyi ngariza nditsosa kumubona n'umwaka utaha ndetse ngo n'indi minsi yose isigaye. Batubwira ko tuzonamubona mu ijuru tubikoze mu twatsi, bigasa nko kubwira umugabo wababaye cyane ngo naceceke baramuha akanyunyuzwa. Umubabaro w'umugiye tutazi ko agiye ukamuga ukadutwara cyane. Ese turi kumwe ba? Yego. Ariko ndagira ngo mvuge gatoya ku ijambo ry'Imana. Abo tunatinda twe kurangiza. Kera abaga amaradiyo twayagura mu isoko. Nari ntarayigura n'abandi bagazazigura ko nishizemo nyine bintu ko gusoko ko nane ko bivuga neza. Abana bakagura radiyo nini cyane y'amabuye 8 yenewe y'amabuye 6, kaba kaseti nziza cyane. Ariko iruhande hakaza agakaratasi kazingazinze ndetse nacoyeho bakakita mu kataloge muravyuka. Abantu bakuru barabizi. Ukuvuga ngo ubuzima bw'iradiyo awari kubaza iradiyo nubwo yoja mu amabuye ngo ugire ikimubwira, uko ifunguka nicyo yica nicyo akwiye kuyihungisha n'iminsi yomara. Ntabwo ubwayo yovuga ayo makuru kuko ntayifite, ariko ushaka kumenya amakuru yayo ugadusoma kano gakaratasi sikoba niko kagaza kavuga uko iteye n'ibiyibamo byose. Kirema muntu kuri radiyo yakozwe n'Imana, ntabwo ikiremwa
cyangwa igikoresho gishobora kuvuga icyo cyakorewe uretse ubajije uwagikoze. Natwe amakuru ahagije twifiteho uretse yaturemye n'ifite amakuru yacu. Kandi iyo yaturemye yohereje agakaratasi ku ruhande ngushaka kumenya ibanga ryacu ntakatubaza zabazica ku gakaratasi kavuga. Ubu gakaratasi ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Haleluya. Ushaka kumenya imibereho y'umwana w'umuntu, ushaka kumenya niba azorama niba azokenyuka, ushaka kumenya aho ruzingiye urupfu rwe n'agakiza kiwe, tukamubaze tukamureba mu gahanga. Uzojana Bibiliya munsi y'igiti witonze, uzotaha wamenya amabanga yose. Apfundikanirije n'apfundukira, aho asambukira naho yunganirizwa, aho azoja nyuma yo kubaho naho aherereye uno munsi wa none. Umwami we n'uwo ayoboka, ibyo byose tukamubaze nunabikoraho azohamagara abantu uzobura gice. Ariko uzojane Bibiliya munsi y'igiti witonze, uzotaha wamumenya cyane. Ese niko bimeze? Yego. Bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu urushinge yose gushukana, ngo kandi ugira indwara ntuzawizera gukira, ngo Imana nizi urondora kandi ikawurondoza ijambo ryayo. Haba nawe naje ntabwo nshobora kwirondora ngo mbishobora. Habe n'uwumva akanya akambwira ngo je ahantu utuzi usangangura umutima wawe, ugere ubwina bwawo, ugere ku ndiba yawo no mu bweru bwawo no ku gisenge cyawo, ukubite no mu mfuruka zawo, ibirimo byose ubisangangura ubite hanze. Twaye kandi notaha ntageze no hagati ya hamwe muri aho hose, ariko kugira ngo umutima uhinduke ubusa usangangurwe mu minota 3 ube warangiye no gusoma ijambo ry'Imana. Warangiza kubisoma ukabaza umutima ngo ese wa mutima iki jambo rivuze niko kuri ko mu mutima wawe, ukurivuze nikuteye nikumeze. Hano hanze dushobora kuririmba nka runaka, twona baba pasiteri nka runaka, tuza dukereje nka runaka igihe cyo kubwiriza kigeje, two kuzuzwa nka runaka, two kopa n'ubuhanuzi bw'abanaka tukaja kubuhanura ahandi. Byinshi bibaho, twoterura byinshi birashoboka, ariko biroroshye cyane ibyo tubikora kuko kurebera twe kuri banaka biroroshye cyane. Ni nk'umwijima kugenzura umwijima, ariko iri jambo ryahanuwe rirushaho gukomera cyane. Yego. Ngo muzaba mukoze neza nimuryitaho, ngo rimeze nk'inyenyeri yo mu rututu, niryo riza rirondora umutima rikawinjira, niryo rihuza. Muheburayo baravuga ngo ribugira ubugi nk'ubw'inkota, ngo rigakebera amugi yombi, ngo rizaryinjira mu misokoro, Amen. ngo rikagera mu magufwa rigatagaranya, ngo rikinjira no mu nsariro, ngo rigahota rigahinguranya, rigasambagura burundu, rigatahanza. Ni ijambo ry'Imana. Bira yavuze ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Kubera ko dukunda isi cyane n'ibirimo cyane, byadutandukanije n'Imana. Dushakira Imana hitabo,
turafatafata turangiza ntacyo dusingiriye, turahagarara turarangiza birangira ntacyo tubonye, turahamagara turasarara birangira ntawe twitaye, turakomanga turiya mubwira birangira ntawe dukinguriye, turashaka dutaha ntacyo tubonye. Kubera iki? Wagiye mu nzira itariyo, twashakiye Imana aho itaba, twirutse mu bibaya aho Imana itigeze kuba ntaho itazoba. Imana ibaheye. Bwana sifiwe. Amen. Bibiliya iravuga ngo ninde uzazamuka umusozi w'Imana, ngo ninde uzahagarara hera hayo, ngo nutanguye mu mutima. Impamvu imwe gusa yo kwandura mu mutima, haba nubwo worira amaraso, nubwo wosirimba kurusha ingabo za Bayali. Nibo bantu basirimbanye utunefu, baradutyaza turagomba, baritema imituri, amaraso aratemba, barasirimba biranga burundu, babura ikibita. Eliya arababwira ngo uwenda mu ngoro na mwenda safari, kandi niba atanazindutse amezubirika, kandi niba atafatiriwe labda amela biranga burundu. Mu gihe cy'ibenda benda izuba rigenda kurenga, ngo Eliya aravuga ngo nibamwegere, bana mu baraza kugira ngo abumvise ko ari Imana ni mwimbi ubusha batibukiyeyo nibipawa uyu mwana bari bagize umworera, ni murunde y'amazi arasendera, ni mubandika bakamaterera bakenje apana kugira imituri, barayidumbura yose uko yakabaye, ngo arabwira ngo ni muzungurutse amabuye 12. Abagabo bakuze n'abakecuru ngo bamavuga ngo igihe Imana yavugaga, igihe Imana yabaga muri Israeli, ngo nuko byagaza bike tuzi kwageze. Ni mwitonde gato yo murabona Imana iriyereka ngo bitaraba, yarabwiye ngo bari babwiye ngo igihe Imana yagazivuga nuko byagaza bike. Turabahanga mu buryarya bwo guhenda, tukagira ngo tuba duhenda Imana. Turabantu bihimbiye ibintu by'imparanga, imparanga, tugira ngo Imana niyo. Twikora ibindi hano hanze, turiyubaka, turabona tubigira ama etaje, turizamura, twikora ibintu. Bwana sifiwe. Amen. Ariko Bibiliya iravuga ngo iyo baza kuba abanyabwenge, ngo baba baramenye ibi. Ubwenge bw'Imana n'ubuye, ubwenge bw'Imana bugizwe n'ibintu bikeya. Kimwe mu mushito ubwenge bw'Imana no gusoma ijambo ry'Imana no gukora ibyaryo, ubwo ni ubwenge bw'Imana. Cyakabiri kigize ubwenge bw'Imana, no kwinyaga isi ukiherera usenga. Gusenga n'ubwenge bw'Imana. Ikindi Bwana sifiwe. Amen. No kwitondera amateka n'amategeko ya, tugira ibyo wica, tugira igice iburyo cyangwa ibumoso, kwayitondera ku manywa na nijoro. Bwana sifiwe. Nizo mbaraga zo kwizera. Amen. Nizo mbaraga zo kunesha. Twirishe kubara iminsi yawe, buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Bakristo dusangiye guhamagarwa, bene data umwana, aho muja mwibuka umunsi umwe tuzova muri isi, aho muja mwibuka kwibi byose birundanije ari bitagira umumaro. None niki muzamutekereza? Bibiliya ivuga ngo niko kwiruka inyuma y'umuyaga. Niki? Naya mazu muzamubona, nizi ndege ziba mu kirere, n'aba bagabo beza n'aba bagore beza, ni imihanda isashe, ni igihugu n'ikindi. Nukurya ibishimbo n'umutsima, nimugoroba agahindura ibirayi na niki kindi yaki n'amandazi. Ejo mu gitondo bakazindura inyama zo mu nda, bwira umuntu akaja muri salo
yavayo akanyura kwa tayeri, yavayo akanyura ku isoko akaza yacomoye ku cyumweru kaba ruwizana bwa mbere abana bakayizana nuko agataha yumva aribwo akigira ubukene bwa mbere bwaca agasoba agatekereza kumva icyumweru gitaha akwiye gusaba gusengerwa kuko abantu babaye amarevera babaye benshi twagwiriye njewe kwe kunongera utundi gace bamusanga yabona bamugose agasoba kamatekereza kandi yarongo abaye dadi wikanisa abandi ngo babaye bakerubi ibi byose turangiza ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga Bwana se ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga enendeni kwa roho hamutatimiza tamaa zamwe muyoborwa n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere iragakiza kibikunda kabisa kibikunda abantu bararushe bagabanya imyaka bandi bashaka amavuta apfunyura gahanga kamaze gupfunyarara abandi abandi bareka kurya amajoro ngo bapasike ngo bama bamera gutya byose barabikora Bwana sifiwe ariko biravuga ngo nuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye ngo Dawudi arasinze ibyo byose tuvuze ntacyo Dawudi yakoze ibyo byose ndakiri muri Zaburi Bwana sifiwe amen kirenge utera haleluya Bwana sifiwe sana Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse ari umugabo wavuze ngo yasomye iryo jambo rivuga ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse ngo yumva ngo ari nkikashe bateye ku rupapuro rwera ngo barangije bayibadika mu bwonko bwe ngo yumva kwifata iteka ryose Bwana sifiwe ngo yumva kwifata Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye ngo Dawidi arasinze hari umugabo w'umusaza wapfuye witwa Jimmy musi wa nyuma arembye na kanseri umuntu wari yicaye aha mukazana nawe bari bamugose bombi none ngo araremba aje aratorongera batarahwereye ngo agaruke ngo arebuka ngo aravuga ngo umwe nagarukire Yesu none umukazana ngo aramubaza ngo se Jimmy ubayite ngo aramubwira ngo iki cyo cyonyine kiri ku mutima waje ngundi muntu umwe nagarukire Yesu ngundi umuntu umwe nagarukire Yesu ngo yarisubiyemo inshuro zirenga ijana ngo aravuga ngo umuntu umwe nagarukire Yesu Bwana sifiwe amen bitani bukayandi bivuga ngo mavuno mengi yameivya watenda kazi ni wachache ruzi bitwodi byose watenda kazi ni wachache muri mikutano y'ubuda cy'abayumba watenda kazi ni wachache sana muri amatorero yarenze urwego ubwenge burashira tituzi n'amazina yayo bamwe ni ba representa yayo batazi kwandika uwo mwazango andika ibyo zina ntabizi no kuba ni rukananda rwicongere abandi ngo ni ministeri imeze gute kazamihera ikanyeregeta nkiki kamifata ari igafata hepfo ikamanuka ikarenga ariko watenda kazi ni wachache siko masha watenda kazi ni wachache ni muhamagare nyiri bisaruro bayohereze abasaruzi muhamagare nyiri bisarurwa tumulilie Mungu awatume watenda kazi yohereze watenda kazi kuku muri iki gihe dufite abakozi barenze ibihe byabayeho ariko iki gihe niyo dufite krize yabo kuruta ibihe byabayeho niyo dufite abaririmbyi bamwe ku giti cyabo ariko ubu niyo dufite krize yabo itarigeze ibaho hapa ya ruguru abantu bigeze gusengera mu rwaye muri amapeti barasenga kwa kundi kwa Paul nyine barakumvisa arabacika buryo yamasohoka yikorera umusozo ararenga baraye ngo batange yamene barakwibura nibi batumurwaye barashatse barahebura barafuragurika musenge duhudumiye tubaza Imana irabihore duhudumiye irabihore n'abandi bagaza bonesha ibigori by'abandi bakonora ku kwezi bakamata bakagira ngo Imana agantizibone ngo bayamagarira bihore bazana memory cassette ya kera harabasaza bayizi
yani memory ya kera cassette yagira guto gutukura hangaha yabaga mu indirimbo zo muri Tanzania zivuga ngo basiro wa Mungu anena wazi wazi sasa basiro wa Mungu anena wazi wazi musoma arayifungura ugatorero hari abagabo baryamye babandi bagaza baryama bagashira mu masapo nka mu gahanga bakama basinzira uyo gatorero haruguru y'amaso ngo ishira mugo mwa rusinziriye ngo yumva ko imbaraga z'umwuka zimanuka akubita inkokora kwisi arabaduka arababwira mu murwayi mu manuka n'umugara hakurya mu cyo mu cyamu murabona gasambu harimo igiti kirekire munsi yacu ni hware nimwiruke mufate muzantu musengera kandi zo ndirimbo za cassette zareberwaga muri Tanzania zikanyuririya bakagenda baziformata bakazikopa zikamanuka kuri murongwe bakazizereza abafrero bakazihindagura bakazirenza mu ifu bakazizungurukana mu mibunda zikarenga imanunga mu bisoko ariko zikagumana imbaraga zima zikagumana imbaraga zima bayitera gutya rimwe mwirango barahiriye Imana ikavuga ariko izubu bari mu kuziririmbira muri 0 metre gutya ukumva ndake ugategera ukumva ntama bagatega amaboko ugategera ya bwana sifiwe amen birako ngo yari mu buvumo ihore ngimana yamubwira ngo urakora ikahirera ko mufite ishaka ryinshi abandi barapfuye n'usigaye Imana yamubwira ngo tega amatwi ngo yari yarabangira ngo yumva igishitsi ngo arategera ngo kiraro akirikura ngo yumva ndajwe ry'Imana riri nyuma ya ngo haza umuyaga amazi urahuha agashuru ibiti birashinguka amazi aratwarwa amasashi ibintu byose hejuru isatumbi n'uruziravuga ngo arategera ngo yumva nta Mana ngo haza umuriro w'igitangaza amazi uratwika uramyora uramara amajwi arasha uturura abantu bose batariko byacitse n'ukuri kw'Imana ngo yongera gutegera ngo yumva nta Mana twebwe tuzatira kuvuga ngo sinzi uko mbaye kuri sente ya mbere niki wumvishe ngo nukuri ngo ngo ko numva ngo sinzi uko ngiye ku none hari ukuntu ugiye kuba hari icyo wumvishe ngo yari abana se Eliya ngo arategera yumva nta Mana iri bavana abantu b'Imana bari mu gutegera bakumva ibiterane bifite amazina n'amazina kuvana kandi kugeza niyinga ugategera ku Imana data wa twese ugatahanda jambo rya Kristo rivuzwe ugatahanda jambo ry'Imana rivuzwe bwana sifiwe amen kwigishe ko bari iminsi yacu uburyo utuma dutunga imitima y'ubwenge bakristo dusangiye guhamagarwa biza ko twirira tukisuzuma tugatekereza ikijanye ubuzima bwacu Dawidi yasaga mbuguwe neza niki cyari kiba Hebroni yamaze imyaka 7 atwaye inzu ya Yuda nyuma y'imyaka 7 atwara Israeli yose muri rusanga amazu 12 imyaka 33 yose imyaka 70 bamaze gutuza aravuga ngo ni byiza n'iby'igikundiro kwa bavandimwe baturanye bahuje umutima Israeli yose tuje ntaba ari amazina muzamumva hirya ngo banaba tayarari Israeli yose yumva kumiririmba indirimbo imwe yikorase mu bitaramo bitaga ibititi bitagiro bihagarikiye bya kera byo mu gihe cya Dawidi nta saha yari imanitse mu rusengero ango bagazatekereza ko ngo bagende nka mu rukerera ari bwo bohindura ikindi gice kigira kabiri bagatsimbura igititi bakagira n'umucecetse y'abakuri ngo bageza 6 bagashira imbaraga zo mu gatondo ngo bakageza saa 3 kugeza ikime gishize ngo bakaririmba iyindi ndirimbo yo mu gushimisha inomero ya mbere ngo bakavuga ngo ruwera mwami Imana ya ngo kare mu gitondo ngo tukuririmbe ngo tukuramye mwami ngo wakozeho kera ngo kandi uriho
bagasaba ririmba apana kuvuga ngo Imana yatuma abamarayika iyo ubwayo Imana yari misini ikamanuka pani Imana ikasi bwa Imana ubwayo haraho yaje Bwana zifi irinjira mu gitaramo irabundabunda kuri rutari irabundabunda asafu konditeri usome Bibiliya ngo arayibona n'amaso ye aravuga ngo mwami Imana mufatira ibihene by'amaso yanjye ngo ndacikwa n'ubwiza bwawe butangaje ngo yazabona Imana yayigendagenda Kristo misi yakirabaze cyane Bibiliya yavuga ngo wegeresheje intambwe zitokeza Imana yashyizeho igihe ntare imeziti inganiti n'ibindi binganiti Bibiliya yavuga mu minsi ya muntu ngo n'imyaka 70 ngo niba myinshi ngo izaba 40 nyamara ngo ibirato bya sifa zake ngo n'umubabaro n'agahinda iminsi yose kurama kwa muntu sifa zake no kuvuga ngo ibirato umuntu azoba yaragezeho umurize ngo n'umubabaro n'agahinda nibyo byirato by'iyo myaka warangize rero Bibiliya igereranya n'ibintu nk'abingahe Bwana sifi aravuga ngo imibereho ya muntu ngo imeze nk'uburabyo ngo avuka ameze nk'uburabyo ngo kandi agacibwa ese ngo imeze ngo ashagarira mwari gisambu Bibiliya avuga ngo azuma k'igisambu arasura aravuga ngo nubwo yo bagungaje bingana gute ngo ameze nk'igicucu ngo azatambuka nk'igicucu barumwaka bari bihangange classe efase kwararangiye bavandi kwararangiye kibazogaruka rwararangiye baratambutse k'igicucu aho babaga harasibangatana bari bagira utwigishe kubara Mesiya amen ese ko yego ituma gutunga imitima y'ubwenge bavandi ituma gutunga imitima kwisi tuba tumuga heka kanya gatoyi nakantu gato cyane akamubona akatwa no kuvuga ngo turi nyuma y'ikibuga turi nyuma y'ikibuga kandi ngo abakinyi badamo kwishusha ko turishusha umukino turatangira umukino uzotangira neza batugejera ngata Bwana sifi nyuma yabwo n'ubwo ubuzima buzotanga akagahita umara hano nakantu gato k'imyaka 20 30 5 ariko tekereza nyuma yako hari ubugingo bw'iteka ya Bwana sifi amen kandi duhuriye mu iparuwasi anga duhuriye mu rusengero naha duhuriye hano rongaye hano se ni rongaye muzi cyo asigura haravuga ngo Imana yatuzanye ku mpamvu zayo igambiriye iki cyonyine ngo twigishe kubana neza ni byiza ko bavandimwe baturana apana badahuje intebe kandi badahuriye muri fellowship bahuje umutima no kuvuga ngo Imana yadukoranirije hamwe ngo twigishirize hamwe kubana neza ni impamvu yonyine Imana yaduturije yego noneho rero Bwana sifi amen tuvugana kandi gatoya Imana yadutoreje kubana neza hano kugira ngo tuzoje kubishira neza hehe ngiro mugambi go musho n'ijuru niho tuzohurira n'ibitandukanye batoka mirimo batoka maboko ni gitangaza kubona abantu Imana ibahereza gahega koya k'imyaka 10 gitegera se gitegera ngo bige kubana neza bagatsindirwa niba warananiranye ukagora abantu nk'umushugi Imana zo kujana cyo gukora gishubi byuzuye amahoro niba warananiranye mu gaparuwase k'abaticu n'inzu zo kujana mu paruwase iri mu intumwa n'abahanuzi abera n'ibirangirire batinyaga icyango hello kandi Imana duhaye ngo tuze kwitoza kubana neza ngo tuze kwitoza kubana n'abandi kandi kwiga kubana ntabwo Imana izizana abanyamahoro izizana abanyamico itandukanye babi n'abeza kugira ngo iyo mico itandukanye tunyuzwemo nk'abanira mu ruganda ngo tuzosoke dusayanga ese turi kumwe ubundi biroroshe cyane ko umuntu avuga ngo ni mwiza ngo we ni mwiza uri mwiza paraporo iki uri mwiza paraporo yandi
uri mwiza kuki abantu muje ndumwizerwa ngukuzubona uri mwizerwa paraporo ngukunda abantu ndacho mfana umuntu itonde gato hure na kazamini gatoya kagerageza bwa budahemuka bwa murangiza ubone kuvuga muri mwiza ubundi habwiza ntagusayangana hino hakuno yiri kugerageza banzu binyuremo nugera hakurya uzobone guhabwa ikamba ry'abandi ninde muntu wonani kuba mwiza ha ninde muntu wonani kubana kuba mwiza ari mu ikanisa bazamushira kuri profile abantu bose hoho shanga onke twarangiza itorero guki bakamama ngo family sigare twamba dusigara twese abantu b'ifamily nuvuga niyo yonyine ba mu family ntabwo ari byano papa ninde jonani yasi itonde sasa uhure n'abantu bakwanga kufu itonde uhure n'abantu bagufashe kagasakuza itonde uhure n'abantu baza bakubona izoka zikebuka izinda ha ubwenge bugatonga mutwe wasaba ukuboko kakwihorera numara rero ubone guhamya kuri mwiza ubone guhamya kuna ubone guhamya ko ubone umusore umwe yaravuze ngo ndiyo rya ruswa naho bayumva ko pana nkaba babandi media hirya babandi badapfa kuvuga ibyo bategeze bamwa mikrofone agakubita komande ukeberwa niba ari umuntu iyi ni ingamiye cyangwa yamaguka ngo ndiyo rya ruswa ngo zatangara ngo n'abantu bazagira avumitara rero nkazirindwi ukandi babongere noneho niba ariyo muntu ni yaje gusenga muramuwe abaga kwa mukuru nuzi umweza n'itike mugora mukuru nuzi umweza n'itike mujana kwikanisa umuntu atayimo ha akamagenda nibirenga gahuka kwikanisa mwahura ku muzira yibagiwe amenya mwakamareba handa iminu ikamene ku mukungu yamara mu ntiyo ryo ruswa noneho abantu babasoza bakazamaze ruswa wayinesheje cyane ninde wayiguha barayiguha iyahe uhuriye nayo ko baragusabiki wanesheje ruswa cyane ni yeye ni wanesheje ruswa twumvega ngo wendi worya ruswa ndufite n'itiki kuzana rimuzuyibura wamara ngo wendi worya ruswa niko bantu basaba birata ngo bo ni beza uri mwiza uri kumwe n'abana bawe n'umugabo wawe warangiza uri mwiza abantu bavani heli yule astahimilie majaribu beza sijua oh banza hawa maza ngo bagore mukundaza yumva ninde kugerageza barakugerageza tuza wibrosa ishati yawe rero ushiracika uzamumukira karte yose ninde ukuheza yamo hamwe ngiyo ngo abantu usatangana n'abantu baje mu bagore uragenda yo ukaragukurikira hiki nitiki bajana nibagarura ntayo babona tuza wibrosa uzamumuka inzira zo samashati yawe warangisa bavane uzi kumwisigirwa nukubika amafaranga y'abana abazungu bagatanga ifashanyo gufasha abapfakazi ukaburara abana bakabirukana umugore akambara kamabiri kamucikana isi kamota igitenge kinwara bakakimenya ubitsa amafaranga y'imfubyi n'abapfakazi utoyakora wohimbaza Imana ukavuga ko wanesheje amen naho wanesheje ngo ndiyo amafaranga y'imfubyi hari wayaguhaye baraguhereza bandi wahuriye nayo he wanesheje iki niki watsinze utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge bavandi irindi jambo muje mwibuka ko hano mwisi atari wacu Bibiliya ivuga ngo umuntu nakumvise ngo gukunda data wa twese ngo ndi kuzaba kuri muri umuntu nakumvise maana shida la kila mabaya ni kupenda fedha benshi ngo barazikunze mwisho wamejitenga nayo imani ya kweli wengi wamezipenda sana mwisho wamejitenga nayo imani ya kweli ibi byose duvugiye nahanga nuko twabuze
bose ubwenge buva ku Mana ariko biravuga ngo ariko twebwe iwacu ni hehe ni mwishu yo dutegereje umukiza waza iwacu si hano tuwasafiri bavandi n'indirimbo tworirimba tukayisubiramo z'umuhungu witwaga Gadi yakazaririmba iyo ndirimbo ubwenge bugashira yakazaririmba ngo tuwasafiri yakazaririmba yagiraga amarenda kayiririmba akavuga ngo tuwasafiri ngo abe atarace kabiri arasinzira ava muri uyu mubiri tuwasafiri tuelekea mbinguni ko turaje ubwami ku Mana bavandi ko turaje ubwami ku Mana tuwasafiri twebwe iwacu ni mwishu twebwe iwacu ni mwishu nicyo gituma Dawidi yavuze ngo mwami Mana muri iki gitaramo sinsaba ko abanzi batsindwa yego muri iki gitaramo sinsaba muzamure Mwana sinsaba impano ndamavuta ni kusaba dawe ngo gira Imana ngo mwamenyire ibi ngo kebukisha amaso yanyu ngo ye kurura kubitagira umumaro kebukisha amaso yanyu muyandi magana ufatira imisaya Mwana ufatira imisaya harebe iburyo n'ibumoso ngutumbire wenyine banze byo kwizera kandi ariho gusohoza kose ndasama taranga ndatakaza icyerekezo abantu bafite ibyo barangariye muri iyi si byinshi cyane kandi uzumenya ngo icyo utumiriye cyane nicyo gihinduka intego yo gutekereza ku mutima wawe icyo uhaye umwana nicyo kiri mu buzima bwawe Yesu anganate muri wowe umwana uhereza Yesu unganute mu buzima bwawe Yesu anganate muvandi Yesu anganate uri mwa abantu hano hanze bagize ubyajyaho mu kutubwira ngo abantu barabanga kugira ngo badusobanurire ukuntu bari abanyamwuka isi y'abanzi ngo runaka arananga umturanye n'abantu babi ariko njyewe ntabwo nemeranya nawe nta muntu mubi n'umwe uba hanze yawe yo kubwira umuntu mubi cyane kwanga yo kumubwira naba mubwira uramumenya na se na nyina ni wawe urasanga ari umwanzi wawe wa mbere munsi y'isi aha muri isi muri nisanzuje umwanzi wawe n'umwe ntabwo ari babiri n'umwe umwanzi wawe niyo mpamvu yo mu mutima wawe izi kubuza gusoma Bibiliya uyifite mu nzu hari umuntu wakomeje gusoma Bibiliya hari umupolisi wayitangatanze umuntu wicaye mu nzu n'akazi rimwe kugeza n'iyindi ntiwatekereza gusoma Bibiliya umwanzi wawe niyo mpamvu yo mu mutima wawe yakubuje gusoma Bibiliya umwanzi wa kabiri ni impamvu izi kubuza gusenga ukananirwa gusenga uri mu nzu utarwaye utapfushije sinzi ahantu wagiye bukagukeraho ugasinzira nimugoroba ugakanguka mu gitondo ugakanguka n'incuke zigiye kuri primaire ukarara utogota nka fuso yikoreye ibirayi ukamubona n'abari hirya y'inzu bakazamu warangiza niba hari umwanzi wawe muri iyi niyo mpamvu yo mu mutima wawe yakubuje gusenga kandi n'urupfu rwawe ntaho ruzingi no guseba kwawe ntahandi kuzova ni muri iyo mpamvu numara uririmbe uvuge ngo n'ibimba mubigira gute ngo bikangira gute yoho ikangirimboke nayinyabikiye hirya y'inzu ntabwo yari yakubushishije inyabiciye munsi y'uruzitiro mu bitoki ntabwo yari yo mpamvu pamfini niyo mpamvu yo mu mutima wawe ninde zo kubuza gusoma Bibiliya ninde zo kubuza gusenga kuri mu nzu wenyine abana bagiye aho bukamuja kuri WhatsApp ugakanda hajya kuri YouTube ukabona ingurube ukabona intare bakamarimo ukasongo yeye ukamwifasha ukamuseka ukamawirwa gusa nuko ya Bibiliya yavuze ngo nuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye ngo Dawidi arasinzira ashirwa kuri basekuruza arasinzira ashirwa kuri basekuruza Paulo niki yavuze yaravuze ngo Bwana asifiwe amen ngo ndamarana ngo singira icyo Kristo yafatiye ngo suko maze guha cyangwa mu maze gusingira
ngo ndasiga ibiri inyuma ngana imbere, ngo ndagenda sinkutazi iyo ndakubita simpusha mfite intego nihugana Pawulo kubera gusengera umugabo w'abana akaratubwiye ngo ari kanisa rimwe ngo hasotera gucamo mukarabipima mukarabireba imisibike yamacika mwana ukuguru n'ubu simbereze kumubona sinamenye uko byagenze. Noneho rero Pawulo niki Pawulo Bwana sifi. Amen. Arage ngwaje kurangiza aravuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Siko bimeze. Yego. Aravuga ngo narwana intambara nziza. Narangije urugendo rwanje. Mwendo nimeumaliza lakini kisiga. Pawulo nagakusigiye se nyoko. Naba bite byacu Petero n'ubwo Yesu nako twamye kuva dutangiye nta kantu turohereza abana Bwana sifi. Mbabwira ngo wali wacha baba na mama ngo watapokea mara 100. Ngo watapokea mara 100. Ngo watapokea mara 100. Ya. Noneho ngo bari gusoma biriya nitonze ngo ndebaho Yesu yoba yarabahembye cyangwa akababwira ngo ubwo mugiye gutaha ngaka n'agatike ngo cyo barabiyama ngo ntibakajana n'imvugo ngo ntibakagira nako bitwaza ngo cyo Yesu apfa bareba ntakaje abasigiye. None ibipfuka irimo gusa kameme byagenze bite Bwana sifi. Amen. Ariko mu munsi bageze imbere urusengero rufite irembo ryitwa ryiza ngo basanze kirembo ngo Petero yakibwira ngo turebe neza ngo ifeza n'izahabu mu yandi magambo nizo twebwe twaha. Haleluya. Mu yandi magambo mu mugabane wa katika urizi wetu ifeza tiziri izahabu tiziri bali tulicho nacho bicho dufite bicho tuguhereza ngo akabakazi amacho sana ngo naho baramureba. Petero aramubwira ngo mu izina rya Yesu muhina nzare ngo habuka ngo arabamba n'amaguru ye mu yandi magambo iryo jwi rya Petero ryamanukanye imbaraga na autorite toute autorite rirema imitsi rirema ruseke rirema impfundo n'ibitsi utunere siyatike n'utundi turipanga imirundi k'Imana yaremye yamifata umurongo w'imyaka yarageze yamahagarara Musa arahagarara abantu batibiracitse none aba bayumba imbaraga bafite kuva twabaho ikimuga kiramugurutse ibi nibike ko murapepeta muri mu mafuta ngo Petero yumva ko iryo jwi atari ijwi ry'abagenzi bashibwami ku Mana ngo amenya ko ari umutego wa Satani ngo arabwira ngo yemwe bagabo b'Abayuda namwe bavyima ngo muturebe neza ntabwo ari twe simwe muhagurukije si twe ko duteye tuvuga ngo nari mvuye mu masengesho ngo naza Petero ngo twari ahantu ngo twari mu mavuta yo Petero avuga ngo si twe kata akamusha si twe bavandi. Bibiliya iravuga ngo tumaze gukora byose ngo tuje tuvuga ko turike ngo turabagaragu b'Imana tumefanya yote kwa ajili ya utukufu wake. Twakoze byose kwa ajili ya utukufu wake. Tumeimba si kwa sababu ya utukufu wetu. Tumehubiri si kwa sababu tupewe naore. Situgize dutekereza ngo woja mbelezitike. Situgize dutekereza woja hano ngo harakoresha fundraising yagatsindwa. Bene byo bitekerezo n'ibyo abantu batatu n'indyarya n'abarozi n'abapagani bibaza bibwira bene urabisoma mu gitabo cy'umugenzi nibo baza bibwira bene ariko Bwana sifi. Amen. Dufite iyo tugana Bibiliya iravuga abo bose birangirire by'Imana reka mubwire nkabangaje Bwana sifi. Amen. Yohana umubatiza wageze abatiza Imana yambaye umubiri niwe wabatije Yesu yarangirije se muri hopitale
muri mabusa kandoyi bakigihanga tahaye inyagambura umutwe washira kumbe bawushira wa mugore baramuhereza wa mugore ngo yumva ageze kucyura agashaka ese niko bimeze Pahoro wapwirije napwi Pahoro warangirije Pahoro muri famille warangirije Pahoro ngo kumunsi umwami Kaisari ngo baramusoye Pahoro ngo bakamukata kicu ngo mukihanga Pahoro ariko abo bose Bwana sifiwe ngo bamenye kubara imizi yabo ngo uce mbona Bwana sifiwe ngo uce mbona albumu yabo awiri albumu zino uzubona harimo nyirakuru wa kera ukabona izindi babarya amasupageti n'amafiriti iyindi ukabona barangije amashuri iyindi ukabona bari ku kiraro n'amarbumu yino uwindi ukabona n'iyubukwe iyindi ukabona yarahagararanye na se n'abasekuru n'abanyirarume ariko nasanze albumu y'Imana itandukanye n'izo nayibonye gato ya Bwana sifiwe kandi ahandi irunze yose ni mu Heburayo 11 ngo mare ndangiza mbera kuri albumu ya mbere sanga Abeli ijo sigara rihengamye agafuni gutya kari hejuru yiwe ese niko byari meze yego ndangiza ba Enoki yarazamutse ageze nka ateza amaboko ahimbaza umukisa n'abandi ngo mare berekana Ibrahim berekana n'abandi ngo bagere hano munsi ya baravuga ngo abo bose ngo bapfuye baciza ngo bari batanahabwa ngo bavuga ko ari iki ngo ari abashitsi bavandi ese muzamwibuka ko turabashitsi muzamwibuka ko tuzindukiye hano mwisare ko twamutaha nindi ambasaderi wo kwifatikanya n'abanzi b'igihugu cyabo ngo bagitekereje ko yo bakigiserukiye kubera iki twageze mwisi twifatikanya n'abisi tuvuga ngabo dutemberana nabo aho babagambana natwe turagambana aho bagiye kurara nijoro munkinja kuzura bapfuye tujayo duhinduka bapfumu ngabo tuguma kubyarana nabo ndabagabo tuguma gukora amakosa no hanze turiba turasagatura tuja kuri za YouTube turatukana ngabandi ngo tumare tukavuga ngo tungo sisi ni wenyeji wa huko tu ni ukindirimbo uko juu ya nyota zote kuna nchi yenye mema Yerusalemu takatifu wala si uko juu ya nyota zote hari umuguzo wabagamo nabizeye hari umuguzo wabagamo nabakishijwe abacu muzamwibuka ko turabashitse ariko muzamwibuka ko ino muri satani wacu mwisi yacu ubutaka bwacu ngo ikiyandi iki ngwani wacu ni he sisi ni wenyeji wa huko tunakwenda kwetu tunakaribia tunararwaye araremba batangira kumusenga arahwera bateza haleluya aragaruka arabwira ngo no murakoshe cyane ko murangarurike arabwo ndeke byarangiye ngo namaze kubona ijuru ryakibutse ngo abona abere bafite amatabaza ngo bamuhamagara ngo urakaze mwene data none ko murankerereza kubera iki ndigendeye iwacu nimundeke kure ko ndagenda nimundeke bavandi haleluya turabashitsi nabimukira turabashitsi muri isi turabashitsi si ngombwa ngo turwanire mu makanisa si ngombwa ngo dupfupfurane si ngombwa ngo tugire imituri oya bitoro bya Kristo ni rimwe ryonyine n'umubiri wa Kristo kandi ni rimwe mu mwoka Bwana sifiwe ni rimwe muri Afrika muri Hongria ni rimwe muri Siberia na Casablanca ni rimwe Bwana sifiwe Bogota na Bamako ni rimwe kwisi yose uko yakabaye za Checheni za Bosnia za Herzegovina mu Burusiya no mu Bushinwa ukageza ipeke na Nouakchott toro bya Kristo ni tirizo samba hagace kandi niko tundubaza bandika munsi y'amazao rituye ngo ni cornerstone ko murandika ibiki ngo ni ya church ngo ni church giti nimushaka muzoyite za mushaki za Nyarwongwe church Nyamaguma church nimushaka muzoyite za Mibande church ni rimwe ryonyine
nyirabyo yaravuze Bwana se Haleluya. wararipfunyitse mu biganza haleluya ngo kandi amarembo y'ikuzimu byagira bite wazanyubaka Yesu yavuze ko azubaka uturi mu buryo tw'udufamili oya utu tuntu turi mugana dupimisha imituri Yesu yavuze ko azanyubaka yavuze ko azubaka itorero tazubaka izina ryawe abantu bamaze ngo barubaka amazina ngo numurire ibyo umaze kubaka izina ngo numukozi w'Imana umaze kubaka izina Imana izondinda imazina hasigare izina rimwe rya Yesu ofekazo hasigare izina rya Yesu Misi ya chuno mjuru azina rya Yesu tari ya murmuriza kitu patunamiwe umukobwa witwa Fani Cross bari yararwaye asima atinda gushaka ngo ukiza gushaka Hamana hagi Hamana ngo kuvuga ku chance yani ngo bicara byara iwe n'umugabo ngo baje kuri plage harya bari ngo bamugukinisha akana kabo babarya umwe agasingiriza undi ndagasingiriza undi akana karabanyiguka ngo kikubita mu nyanja yaho kuko bari hafi y'inyanja ku musenyi ngo bakaragiye ngo bari hakujya barabiza ngo umwana arafu ngo umugabo atabanje kwitegura ngo yitereramo n'imyenda umugabo niwe wapfuye mbere ngo muri Fani Cross ngo hagarara ajya kunkombe ngo arabarangiza ahita yuzura umwuka wera w'Imana niwe waririmbye iyo ndirimbo aravuga ngo niyagira umuntu ushimwa umunyacyubahiro naho yakirusha abandi Yesu aramuhebuje haleluya iryo zina ndarikunda y'umucyo Imana mwe turahagera tumufusha umudindo z'ubandi keri nama yo kugikabira bayaga kai kagaswariye ngo none ngo bamwe barakizo munda ngo abandi ngo nyine ngo menya ngo abantu baraza kuki ngo none ngo abantu nibegeranye ngo barahango turabaye dutanga abandi ngo bandi ngo barebe ngo hano basa bariye gahuri uko umurambura cyarahura cyashusha keri nama zirabaye abandi bakaza barira bitava ariko Fani Cross bawe Bwana se amen wese yuzura umwuka wera w'Imana araririmba ngibyo zina ryiza sinzuko naryo bwiza zaja mw'ijuru kubwaryo pore siniza Yesu iryo zina ndarikunda n'umucyo Ndavuga ngo gakondo yacu mu ijuru ku Mana yacu lakini bona hano kwisi nchi yetu ni huko juu ese bavande mwibuka muzamutekereza ko turabashitse muzamwibuka ko tuzabura umubiri muzamutekereza ko umunsi umwe tudahari ruzoca izuba rikava nk'uko bisanzwe twe tudahari muzamwibuka ko umunsi umwe bazoja hariya bagashyika bakaririmba bakavuga ngo uwo munsi hazazuka bapfiriye mu mukeza ngo bave mu bituro ku mucuruzi hambere anagize nk'inzozi ntoya ntabwo zibungura ariko reka mfe kuzivuga nubwo ntacyo bikwiriye nabaye mvugira nk'inzozi nkeya numva ko abantu baririmbira mu isanzure bararirimba baravuga ngo uwo munsi hazazuka bapfiriye ngo bave mu bituro ku mucuruzi ngo bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo muzaba ndiyo nanjye sinzaba amaze kubagera ahantu bazavuga ngo ubwo azozahamagara amazina yawe ariko w'Amana Mana y'ijuru sinzi ikintu cyabaye ntarumva kuri isi numvise ikintu umunsi murambwira ngo hari itorero ryagiye ngo ubwo azozahamagara amazina yawe bavane muzamwibuka ko umunsi umwe nyuma y'ibi tubamo byose tuzambura umubiri muzamwibuka ko tumeze nk'aba Dawudi batakibaho muzamwibuka ko Eliya yari umuntu nk'aho nawe atakibaho muzamwibuka ko ba Elisa batakibaho
barakoreye Imana. Muzamwibuka abagabo bakera n'abavuba batarana. Muzamwibuka abagabo babwirije ruguru. Mugo mwarabwirije arabwiriza avuga amakuru ya Stefano. Aravuga imvura iragwa ibitangaza birabarangwa amazi mu mvura bene igihe gitangaza. Ariko muri iki gihe hayuko tena katika dunia. Tayari amekwisha ondoka, yaramaze kugenda. Bavandi. Utwigishe kubara iminsi yacu. Haleluya. Uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Twigishe kubara iminsi yacu. Dawidi yaraho yageze aravuga ngo twigishe kubara iminsi ngo mu buryo butuma ngo menya ko ndi igikenya. Menya ko ndi igikenya. Hezekiya yaravuze ngo ubugingo bw'umuntu ngo buzingazingwa nk'ihema ry'umwungeri. Ngo cyanga ukamera kuri uyongoyongo ngo ruraguruka rukavaho rwari ruri. Ngo tugicu kibandarira mu mwo ngo niko bugaragara. Nyuma y'akanya gato ngo bukibagirana. Muzi ko ibyo bizatubaho. Muzi ko ibyo bizatubaho. Ariko finale ngini heri wale walioalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Heri wale walioalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Heri wale walioalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Ahiri wabatule gutahukwe umwana w'intama w'Imana. Aya mazunta yatuzosha. Aya madiplome twigwa dutrisha amakosa manya tayatuzosha. Ibi tufa ahahanza ha. Ibi twasaze mu mutwe. Hana kimwe tuzosha. Yohana anavuga ngo baruhuka imihate ya. Ngo bajane niki? Matendo yao yakiwafua. Matendo yao yakiwafua. Matendo yao yakiwafua. Heri